Ka Parti Kongres ha umroi constituency mendakas ngi kalalum daga jingalang banjit chumai bat pen klain biang ya kinongkit kam ka parti hadin ka jing e no jong uba George Bilang do uba de MLA na ka Parti Kongres ubalalik ben penyeso yalade bat kawai pat kaseng Trinamool Congress. Nakaliang jong kaseng ha ka jingalang balalong mendakas ngi ha boirembong kalas dang ru ban pen klain da ka kenhun kisamla jong ka Assembly Youth Congress ha umroi constituency bat lajet ya uba isen ai hing kum u president bat uba rengkat nari kum u secretary rengkat bat kiwe pat kid khon ha ka tege singi ladon rengkat ru da uba Charles Marngar president ke district congress committee kinongkit kam ka umroi block congress committee baguntup ya uba JS Shadap president ba El Sufai vice president ba DS Lamare secretary bat kiwe pan Idan hangi bat ka umroi block congress committee jadi ke meeting ke block khat ka umroi block congress committee ki agenda ki bangi ekran mandagusni idan ka togon ni ka beta ka bagham kongsan ya kalong ban penklain ya ke parti kongres ne umroi konstitusi te ban penklain ya ke parti kongres ki nalor jong ka umroi block congress committee ke bangi dangsen ni depan ai ya ka approval na ko ka Meghalaya Pradesh Congress Committee iladon ka full project block ang ni umroi inalor kani ka parents pudi nidan pade kitnat rekam ke jongi ki bakpan kum ka mahila bat ka youth ka Assembly Youth Congress temata ke si ki jingwan jongi ni kedai ba ni jit ye kinongkit kam jong ka umroi Assembly Youth Congress ka baar nang ta ni jitru i konbena na ka benda ka mahila jong ka umroi te hak bede bat ke jingjit ya ki nongkit kam jong ka Assembly Youth Congress jong ka umroi nagasngi la de banjit ya ki nongkit kam katu kalingon bat ni klempat jit full tiam ki nongtrai jong ka Youth Congress nomor 4 ila jit ki nongkit kam ki ba khmat bat ni shania pat iki bakin lum kin lang pat sakawai ke meeting man lum ban lang ki samla jong ka umroi konstitusi banang jit sisu kinong tray jong ka Assembly Youth Congress tang kata tray kidon ki circle ki zone ru jong ka Youth Congress bat jong ki primary unit te matagasni la jit yo president ba isnehi kum president jong ka umroi Assembly Youth Congress ban ilasyanya bat IT hai kum president ban lum ban lang nadu matagasni la aibor ini wala dangi pat yo ka approval na ka Meghalaya Pradesh Youth Congress ru dahil ila aibor iti bakin nom kilang bat bakin jitu bat patap ikut kam ki bangsa de ko bede baga mahila mendagasni ila jit i convener bakin nom kilang bakin sadon ke meeting bat hadin kata sala banjit ikut kam ki jongki banda ila jit ikut kam kin sapha pada kali sejongki bangin yo approval na ka mahila jenis ke jongki ta kide kiat di bangi long meeting di sini ang bede buka umroi BCC ke kuaru kenyat penyetu ipi ni badin bangla shifti kumbu presiden jong ka Riboy District Congress Committee ke Riboy District Congress Committee kumbagalong mentai kisau kali di constituency kebamut ke Jirang Block Congress Committee iladon ke tim kinongtrai nadu ke block ke Mahila bagi youth nang ta kabaan nang ta ka usling kedai ke pangiladon lupa bat ilanang penklain nadu ka Mahila ke parents bagi youth ke mawati ru ila don full set stang bagin penklain susu ke parti dia ke badang sa mata kedai ka nongpo ru ilada dia ke parents body bat ka youth ke badang sa ide stang ka Mahila ke nongpo dia ke wede bat ka umroi konsumsi kedai ke ba gidang hab bantrai temar bang gidang stang ta dan kejimi no ko jong MLA jong ka se Congress bat ni pinyo ila de shaka se TMC Trinamool Congress kita gide kiat ki ba kwa bani tu ipi de kumbolong matahi ni tu ipi ba kat banang ni isi iskotona bani tu ba kalayer jong se Congress hari boy de snam ban be haboro sant li konsulsi de ka umroi konsulsi ke dei muidan stang mata bani kremen ba na kecing tristom jong ka parents budi kecing tristom jong mahila bat ke Youth Congress kala air jong ka se Congress si sir pat kan be ne hamra konsulsi i thu ipi ba imnang ban
Ong kundo nomor kibut palat ki kuat nilai nomor. Aduh mentah kita lain semua gimana approach sangi ke Kongres. Impala apa air hidup kita, impala belum tahu di official candidate ke Kongres apa ya ke blok di kemahilang ke yuku ina sedang benda ban penklan ban ribam ban ya ban reconstitute ya kediki parti aduh kepadan semailah ke yuku bos. Ila minam arang lain haru kene katen ko ladem ring sosi pat ba iyo kita ginong ikmat ibaga parti kongres kala Punjab bat kimi no swaj election tingi kermen bagade ke jingene jongi kibado na parti kongres dan penwan no sejisin pat daga wait pat kadur jo parti kongres agane ke constituency sejisin pat akabangin yo ya kinom ikmat kibangin chuya kot pai ba kinom ikmat badon borong sisha kita ni dibulalin kabahai ba initiative tambangin no ya kan mau su ya ki ira sedang mai ya ki ke paro te kane ko perkhat ka ba ye pelong ye kane meeting ye kane sni bangin constitute ya ga youth assembly jong komroi constituency ya kaba mentas ni gedang sedang banyo ya kinong itkam ki bakura ka chuka blaze body ni kun samla ki basmukhya ki basmuthu ya ka kamram kum ki kun samla ka bakiri barket na punta ka constituency kari pat ki jai kunde ila nodro ka kon perkhat na UBC ba ila ni banyo do ya kamahila mar claim ka youth assembly claim mahila ngempat yo ya kalau niat ke pakai jong ke UPCC tak kadang kena kesengi ngikot tu ya mahila dengan seperkat kai ke bagi depan lihat ke bagi depan mahila